Undang mula-mula. Oras, kaniwek ko amang Saulian alipente jolo dapat deh kohado naik mobile liat yon naik bola tenjolo bola saya bola tenjolo ina bola tenjolo biasa tinakuin na mual tiyo bina itu bang wata bay mapa di si tiyo pada umum atu asahatan ni sokoni bari abu hula-hula nabi raja isi majuntak si jalo timaraku dohot tulang nabi tidak budak songoni badang hula-hula nabi si manjuntak tulu matulang jo sahali manjo jadi dihamu hula-hula nabi sinaga tarihoran budi matulang ala di situasi ini kudalan iya Luhun majamuna si raja namang guru nami keluarga besar Simamora. Ya kan amar bujuk dimangi marbungan iritua si toro do bulunga. Namar haha marangi mandunga sabutua songoni do diak kaburuna. Raja namang guru nami nunga sahat kami. Ibuguni alamamuna di antara nabola namar jual namar rapang di jolong si bagandi tua. Pangantarannya na para sembasan ni guru. Ina marhite oke mang guru marhite gongkon do jo-jomu. Tuhami jejeran hula-hula muna na di pangwarya muna nakina na di panjoko muna di aronami. Raja namang guru masuk-masuk perluan saripeon. Biarin ani doang guru nami anak pemuna permain muna.
narap mangundurok kita nakini nagtubagas dolar ni duani siya dia maniak kapasupaso ng kinalanas kita ingabere namin doon puro namin dua hari naman utol nagari keluar kata biru kita siroh di teman-teman lumobi mari dolar ni duani mana sumapalian atau budi pargadongan so karap sumandaya hamin jajaran ni ulah-ulah muna tupa akali siya doongan mari dia kelas ni rohana ni Roma nopot kamu patok na nakarajan namang guru dia kana makirit kamu siya kami ulah-ulah muna sama amdem minitaan nila to sorry pada mari te boros parbuipir boros cilibur-libur mari te yang kapasupato to amuna raja namang guru nami asal dito niyo tua-tua asal kipok di bawah patalongan firma to di muna sa luuna lujuju mapangamuan na dia kapasawa Pagkita mamasinukuman daw maakka na magsaritaan. Jadi so na manguru along dok so na daw bumubuhangin. Ya itulah. Senalya kaula-ula muna wala tukenon na sobalong amang guru una magsarita kita teh. Oh, betul. Jadi kas marohang muna so kita daw bumubungami. Bakya mo wayan non tu inananna manang tuabihanna di ulaw sa dayon. Oh, betul lah. Nah, jadi sabasaha mah Adong dong musik lah. jadi semuanya mah abang guru ala adong lo dibantu mama semua namang guri ulah-ulah ngerohaon ada pos marohan nami mari tepus marabah Oh, itu lagi mas. jadi emang pandai nami masih luanan itu guru nami baik jolo musik nana humpat Ibadatulah rohanabi tulang dan tulang Najalo di haroromuna marhite pesta smiroha sadarion nong takas taudurhon nakinon anak nami birimuna doho borumuna majalo pasu-pasu dongas saripin di bagian diktua nami di bakataran diana dipakai bahasa di boron ungasahan tamu tulang roba dapat tok kami takas do widahami doon tu pacalohong kami di haroromuna napas haton na huburang kamu tu kami tidak kami do marhite koraspir parboy 1000 siya matutu sangat yang katanian yang hula-hulay torok maribur kami ang kapamuromuna anak ni si Mamoraw ihun tu sini wong kamu dobe dia kadik eupa na dengu pahonon muna no tu kami lumubi ba katubere muna siya ma upani bede ni Tuhan tambah sangat to dia kauban upa-upa itu di marhite hokam na kabalang na sekiruhan nami tulang di pambena muna pangurubiang muna nauli na rin kanihunan dia kapuna nauli so ko tidak pasu-pasu siya matutu na pinasa muna tu hawi tu akta namang itu saha dia may kapasu-pasu ni Tuhan marhite hokam muna ato dulu nama robian oras sabi tulang yang kena manjalo so ko ni mang kabula-bula namin na bangalian so ko ni ba tulang upas hatay matlo nga mauliate alayhun ko si tulang marpangiluang kami jala bos rohan namin kada marhula-hula marmuru
Alamar mula rin na nauli, marmula na rin ka. Kaya kamu gondang mula-mula. Dari hula-hula kami pas atur yang kasompa marhite jari-jari 10 pas 10 saja si majujung baik nama pade gondak sampai marah dapat dicahi namanya katanya
karo Habib Pasatur dia kasoga Tuhan muna molo tumpe kurang malo kami lau Pasatur ya kau belas Tuhan muna sesama kau pas-pas di Tuhan sinun kau bang kami tujuh lalu saya kapis katulah si mau kita Itu doa mo na anak amang guru anak ina malo mahupuni na pandai. Ingat yang kapoda nina tua-tua sumpah mahula-hula nina ilik marbolu anak kandungan tubuh sari mardongat utang. Di mana orang tadi pokoknya laman rodoh aku namang guru pasakit sumpah dia dan sumpah diuhum. Pasang apok kami dia kaya jalan yang ulau-ulau minaduk ke marhi dia dari sapul laman isi manjujung. Laos di sampayamu dapat sama si panas doa nami ya karena sinari-sari di tangan munak tua dewa darus pasu-pasu ale paletian doa mi yang kahula-hula doa mu amang pandelami yang lama kami dia karena lawan nabi rajanya kabar buron nabi banjol musik si pasu-pasu
ini ulah-ulah muna. Ya karena lo pas satu yang kapasupasu, mari tidak kau udah sampai. Saya sampai madu doang kapasupasu dia muna karena dia memang baru nabi. Asal dorong langsung pondoknya karena dua video yang disuruh ganjang di bondar. Mari deh ulah nabi ini kesadaran. Sesi ganjang umur mamu wuci torang pinokar. Atau yang berjula-jula pas yang sekolah kita tu jula di situ tamu-tamu. Pasu-pasu nasi di matano pas datang itu dia baramu nabi sa di mumuna. Adil dia di kamu na apu-apu matongan jabu. Itu sih dia. Orang, jadi somong di batu lah. Dua mudah-mudahan tak. Salah satu pagawai ng suara, Oh, lo tulang. jadi tuang na amang guru namin na magpusulat pinagdak ng tua na marang-marang di mga kapituwa. Diyan sa nariyon, ima di pamasuasuan ni lain namin, mga namin. Kodobok ko muna, mga bobo na tuamin. Ima, inamandalo ka suka-suka-sukason, lain namin, mga namin. Diyan sa nariyon. Alam niya ang guru, diyan ka, iniluha muna, diyan namin. Sa dia itu nak buat terpasang kami, salah seorang orang itu mantan. Dia dong do, buat kami seorang dan begini, anak bersumpah, imam abdi cekut kami. Masa ini mana rata pok, bau bau tempat terong. Ini macam katulis karena marah pula pada nakun. Saya dong berkat macam apa ngomong. Mana tu? Jadi tang seorang ini betul dong. Dong do, nama kami seorang tempat kami di Pulau Talas Sirohan. Langsung saja kenoni na boy, pasatong namin. Paras maromo na kung Gabi tulang. Oh, lo tulang. iso lima yang kasahan ni karuro namin. Kung mo jolo kung mula-mula. Pasangan to si Buano ni lo tulang. Itong na nang pasato. Baik si pasangan si Buano na. Katong nga kung lagi, pasato si koron namin. Mau lihat tema lagi kamu hula-hula nabi. Baru babat tanaman tua di bataman ini kamu hula-hula nabi. Torong maribur nabi akka. Pamu ruang ruang torong dan dia kabasu-basu. Marah kita kamu na hula-hula nabi tuh kali nama kehut. Untuk sini bawa kamu lebih. Dia ka pamu ruang muna. Sobat nama kuliah pamu ruang muna diudah usah dari om. Mau lihat tema tuh laku pasar tapi dohonon nabi wapun cip dibuka palo panikan. Masuk kupan lihat-lihat. Oras mami yang kana banjalo, oras mana pula hulega kana bangai. So ni batulah. Untuk situ lang nabi di perjumpatan di punggung ya sudah mulai. Cocok baik kamu.
sada si majuto. Molo tungge kahura pambenan nabi. Lau balas soro hamuna martangia tulang nabi. Bae pada goda sopo. Kulau lata. nabi mahesek mengenai gonda gajah palu-paluna otik sosadia na buih bahasa tawi sondala para soro amuna saya Tuhan tama mangguhi baso-basuna so kanibatulah Jadi namin, nasanak ang jolo,
Nabutan kita paling alumah, kuat kamu digeduan, nabutan mabual na. Iya Pak Tutu. Sanggar maupun tulog na tuan. Sino lang ka na pinangunagaman na niluna, wari na may muto na tumbal ka yung matuan. Pak Tutu. Sana ang grupa roh. Jadi, alam nung aro, amang din namin, alam mo naman lumahami, alam nito nga ito ay ulo na sila ng lado, mga pero nakapagpasok ito na sila na malumat ito. Nagkaumakon ng naman. Nandukot ako mga kapitlo. Ora sa manita sa luna, tarlumowi di hamunang keluar besar na pumatahan, di Mantikianon ng Arohani, siya alisan jula-jula kibor, iwan na patuduhon pesta las neroha di bukas at tikyon, iuntusi, rodo hami di anggota ni jula-jula kiboti, nagpatuduhon ng mga alian at anggaran dasar ang rumah tangga
di Pesta Lasniro Hari Wasatikion. Aku nih di pasata mi malang use yaka di sini berhite-hite sesuai jumlah anggota. Dan so sadia beri Indonesia sesuai angkara satai titi masih lomba golang-golang berhauna songoni penon anggaran dasar na pinatuma jula kibon se awat talibata nama baik masuk-masuna songoni mah siang kami siang arisan jula kibon mana mau lihat pasar si lotu jadi mau lihat teman itu Tuhan perharasan kita parhitian yang ke Pesta Lasniro Hari Sadarion siang pampunguan tugalut tumboro bere ibe bere na adong di hutan tahun rodohan dongan musa punguan imamahitehon opung matahan dialani anggaran dasar ahu pasar punguan imamahite nata padimun-timun nata patuloy-tuloy dia kasolit ng salpo mahitehon na hita do di buka sani diari nauli dia ada kanon neng pasaton nami anggaran dasari ba ayang gumulo punguani pos robamu sahat sidung ulang nong suatu hari tak semua do pangiduan nami sian punguan tugalutum nang pedak sulit hantai so ni bangsa jadi Tuhan itu semua ni batok senari satu juta buah kereta ini orang kapus seluruh kasih saja jadi arisan semuanya terbentuk salah doang mengaksanakan saya lihat mah laban calon masuk di dua stadion dua hari bangi keluar ke bangah yang ada stadion dicolok tuan rumah lima dicolok ini banyak jadi sektor sirohata sian arisan baras baru aku itu macam saja naik kutu kami pamulun nabi anggon jebujo lo baik pak ada tak kali ini samping kan nombor tu dah olo kali ini macam sampai hari semua saya olo saudara nggak itu biar ini tuh kita kasih nama orang Inabuna boru bini nami da mangalial Lasniro Hatta di Hari Sadarion
Diamuna rajani hula-hula nami saluhukna sahat boko jauh-jauh diari naung salku rohami rajani tulang mengadupi bestalasi rohan tahun di pamasu-masuon ni tunggari nami tulang naposo nami diari sadarion alani rajani tulang marite dia kaharoromuna tukaruk nian rohamuna marite dia sesahat nami sikop nian buanon nami dia kasih dua tu abuna rajani tulang nami alai rajani tulang odope na buhay terpatu pahami marhite apang nahu pasahat kami na marisigon si puluk pailohon asaroho maka pasu-pasu muna diami saluk naka pamuro munaon raja nami raja ni hula-hula dia ka pasu-pasu muna na kupacaroh kami marite siang naka parbuin yang kana niulan di tangan nami aduh pasahat kami tulang marite dia ka ringgit sitio suarai tulang pakai hamumai jala pasu-pasu hamu mahami tujuan nyarion asa tuh dia ka pesta-pestaan tamahami roman dapotok kamuna tulang dohor nami masuk padok dina tua-tua bago pana marato tubuh di rubian horas ma rajani hula-hula nami majalo lam tugabina hami ka pamoro muna mangalian sidok buti mami tulang maka kami amang guru partisi Tuhan, Tuhan, Tuhan,
hula-hula marburu di bagasan kolong masih holongan dosa dari roha marhiteho di pesta lasri roha sadari oni mana majalo pasu-pasu doga saipio tunggane buna do tinambau buna setonga di jamu widahabido di haroromna abang buru na buru na milas rohanami udur kamu di pardelan baris di parjongjong sadari bagasar roha pasaraton yang kahata nauli dari Tuhan marmuna dengan nauli marmuna dari kan baik mari kami bertemu sobai
Jadi sorima tulang to pasukan sumarti ke ulus guys. Alian dari partikiano nama guru mangene kami. Dulu mah tupudi marhali. Pasu-pasu. Tua guru nami parti ke ulus tapi. Baik kau dah kau bantu.
Jadi ada untuk pahina na sodapona.